Maya payabak po, kay katamungan. Kaniting banal na kapag masusyan, iyabetala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina, Imelda Umali, Helen Galang, Rodrigo Salangsang, kayantabe da puring kare-karelang pamilya. Para king Aldo ng Kebaytan, Rosana Umali. Para king ligtas dang pamaglakbe, Ri Andrea David at ingkayang pamilya. Para king espesyal a intenciones dari Julifel Villanueva, Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Ilagan, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Justin Gabriel Angeles, Jonel and Josuel Pamintuan, Veronica Luis Patawaran, Vanessa Del Gallego, Jose Roberto Navata, Armando Benco, Kimberly Ann Carreon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remigio Pangan, Atoy Bustos, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Noel Esguera, Clifford Ray Umali, Marita Soto, Jennifer Lianzana, Narciso and Julieta Tam, Miguel Victor Noel, Adela Palo, Estrella Laksa, ating sablang kapatid na masakit, ating sablang ating COVID at kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert and Nancy Bautista. At para king alanggang kapaynawan, daring kapatid tamong mayang nabie, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Juliana, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, Lydia, Nicostrato at Corazon, Robert, Mariano at Euprosinia, Ponciano at Bonifacio Sr., Raimunda Domingo. At ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemya. At makanya mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID-19.
iti ay karampatan. Balay mo magbalik ng luketa, at ang Kristo ketang anak iubugiya. King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. At syuta naking katlo ng Domingo ning panahon ning Kwaresma, syuta naking kapit na. Sisyandalangin din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amanuat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Hulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sa aking biye alananga. Amen. Manalangin tamo, o paming mapamatawad, ipaintulot mo sana, ing takman daring tao, ing kaya kang pakalulu po tang akakatabnure, ing anak mong Yeso Kristo. Iyugne mo kami king siwala ng mipapasyag, kaya kami king amano, ning kaya kang lugod at kapatawaran. Iyadya mo kaming akatabno, miya king balang tao, ban ayampat na ing kaumi king lugod, at matampaking mi biyebye king tula at tetaganlub, at lalong maging kawangis na king balang aldo. Iti yaduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makirandam tamo po, King Amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, King Libro ning Exodo. King kaurang danum ding tao, elatinok nang magreklamo kang Moises. Ngara, bakit linwal mo kepa Ehipto? Leko mo kaya ka rin, ban pamaten mo keng kao, at ding anak mi, ampon ding seseming animal? Inya nga nang manalangin tim Moises king Ginoo. Nano ing daptan ko karing taong deni, burida na akong pamasibasan. Nga naning ginukang Moises, mituki kang mapilan karing mani muna naning Israel, at muna na kayo karing tao. Idalamya naman itang tukod ape marug mo, king ilog ning Nilo.
Talakad ko arapan niyo king metong abatong maragul, karin king bundok ning Sinai. Pukpukan me ing batong ita, at sumibol ka rin ing danom, aaynom daring tao. Depatanang Moises ita, king akakit daring manimuna ning Israel. Inaos ding Masa at Meriba, ing lugal ay ita, uling migreklamo laring Israelita, at pinyubukan de ing Gino, kanitang ngarang kinutang. Kaya betaya ing Gino o alitaya. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, nung yeni damdaman niya siwala, eyos sisyas ding pusuyo. Ulitan tayo po. Eyo si Siyas Ding ding pusuyo. Meko Kenny, magkanta tamo king Gino. Puriyan taya in Diyos, ang magligtas kaya katamo. Lumapit ta kayo, kambening kapasalamatan, masayatang midalit kapurian. Nung yeni damdaman niya siwala, eyos sa sisyas ding pusuyo. Meko Kenny, duko tamo at sambanya. Tara, siklaw tamo arapaning Gino. Ya ing lina lang kaya katamo. Ya ing kaya katamong Diyos. Itamo ing balen akayang pagmasabalan. Kawan tawaring kayang ingatan. Nung yeni damdaman niya siwala, eyos sa sisyas ding pusuyo. Eyo sa si Siyas din pusuyo. Eyu pakyapusan ing gewara din pipumpunan nyo karing Meriba. Inyang atilog ing disyerto ning Masa. Karin inamunat dakot pinyubukan, lipat ning karelang tengalan. Ing depat kung mayap para karelangan. Nung yeni damdaman niya siwala, eyos sa sisyas ding pusuyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, ngening malapit tanak ing Diyos, king kapamilatan ng kasalpantayanan, mika kapanayan tamo, king Diyos, king kapamilatan ng ginutamong Esokristo, king kapamilatan ng kasalpantayanan tamo, paparas ng Isus kay katamo, iting grasyang kamtantamo ngening kasalukuyan. Ikatula tamo, uli na nito ang kapanayan at tsuke katamo, kapanayan king pangarakayan tamo, king ligayan ng Diyos. Itinamang kapanayan makabiguke katamo, uling tigtug na ng Diyos ing kayang lugod, karing puso tamo kapamilatan ng banal na Espiritu, kapag kalub na ng Diyos, kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan, tamo nga lang akarapat, king panahon na tildo ng Diyos, mete ay Kristo. Para karing taong makasalanan, mayan king ninuman, ing paymate ang alang-alang king meto nga taong makatuliran. Mekad, para king meto nga taong mayap, ating bisang paisubo agyang king kamatayan. Dapot mete Kristo para kay katamo kanitang makasalanan tamo po. At iti patunayan ng kaluguran na katamo ng Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, sa lakagtapuban parangalaning mayap a balita.
Itamongan po, Ginoo, Ginoo ikay tunay talapagligtas ning yato, dinan mo ko kanitang mabiedanong, kanita nako kumaong pasibayo. Ing Ginoo manatili kaya kayo At kaya kaantim mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya, kaya ka, o Kailangan ng dumala ni Jesus sa Maria. Mira siya sikar, ing meto nga balen ning Samaria, malapit king gabun a pepamana ng Jacob kang Jose ay anak na. At yuka rin ing talaga ng Jacob, at Jesus ang tinaning mapagalya king kayang pamaglakbe, linuklukya lelening talaga, halos kaugtuan ng aldo tapat kanita. Di na tanging meto nga Samaritana bansak lungdanum. Nga na kang Jesus, nga ng Jesus kaya, makiinom na ko mo. Alalo kanita ring alagad na uling mintalaking balen bansaling pamangan na. May kibat ya ing Samaritana, udyo ka, at ako Samaritana ko, ot makiinom ka kanako. Sinabi na ini uling, alalang pamikasundo ring Hudyo ka ring Samaritano. Sinabi ng Jesus, nung balo mumuing pagkalob ning Diyos, at nung ninuing makiinom, mekad, ika na ing manyawad kaya, at ibiene keka ing danum amabye. Ala kang panyaklu, Gino, at malalaming talaga, no ka rin ka kumang danum amabye. Migit kapawari king pipumpunan ming Yakob amemye kaya kami kaniting talaga, iya at ding anak ng lalaki at ding seserang animal, miminumla kaniting talaga. Nga nang mekibat Jesus, ing ninumang minum king danum niting talaga, kumao yang pasibayo, dapoting ninumang minum king danum may pagkalub ko, ene kumao kapilan man. Uling ing danum ay biyeko kaya, maging sibul yakilob na. At pagkalob na kaya, ing biye alananga. Nga na ning babae, dinan mo ko kaniting danum Gino. Kanitay na ako kumawang pasibayo, ni ako saklu keti. Puntalan me at ausan ming asawa mo, nga nang Jesus kaya. At kay ba't bibalik ka keti, nga nang may kibat ning babae, ala kong asawa. Nga nang Jesus, tutuing sinabi mo nga ala kang asawa. Uling 5 na laring meging asawa mo, at ing pakyabayan mo ngeni, metune asawa. Tutuing sinabi mo kanako. Nga na ning babae, ay intindihan ko Gino, metong kang propeta. Ding Samaritanong pipunpunan mi, simbandeing Diyos kaniting bundok. Dapot ikayong Hudyo sasabihan yu king Jerusalem yasukat sambaning Diyos. Nga nang Jesus kaya, manwala ka kanako babae, datanging oras nung kapilanding tao, ere samban ingig pa, keting bundok o king Jerusalem man. Ikayong Samaritano talaga balo nung ninuing sa samban yu. Ikeng udyo balo mi, nung ninuing sa samban mi, uling ing kaligtasan, manibat ka ring Hudyo.
Dapoting oras, daratang at miras na nung kapilanding tune sa sambanding igpa, king Espiritu ampong king katutuan. Dingan ti kareti, ilang pagnasa ng samba, ning igpa kaya. Ing Diyos Espirituya at detang sasamba kaya, kailangan sambande king Espiritu at king katutuan. Nga nang sinabi ning babae kaya, balo ko king ing Mesiya, ingaw sandang Kristo, datang iya at panyatang na ipabalo na kaya katamo ing sablang bage. Nga nang meki bat Jesus kaya, ako iya, akong kapagsalita mo, ketang penandit ay tadi natang laring alagad ng Jesus, may nga pamulalay niyang ikit ding makipagsalita yaking babae. Dapot metong man karela alang kinutang king babae nung naning borina ni erekit na ni Jesus o ba't makipagsalita ya kaya. Kanita likwanen ning babae, ing bangana at mintaya king balen at sinabi na karing tao, tara, lawen ye ing taong sinabi kanako king balang gewa ko. Yan na kaya yung Kristo. Linwal na ring tao, king balen, at pintalan de Jesus. Samantala ring alagad na naman Jesus, pek sabyan ding mayap ngara, Maestro, mga na kayo. Dapot nga nang sinabi, atin kung pamangan na balo. Inyamig mula lang mikukot na nanding alagad, atin kayang migdalang pamangan kaya. Dapot nga nang sinabing Jesus, sing pamangan ko, yapining pamintuan ko yung kaburyaning mitubod kanako, at ariyan ingobrang mibiya kanako. Tingkong kasebyan, 4 bulan at datang na ing pamamupol. Dapot, oy ni nga sabi ko kaya kayo, pagmasdan nyo laring marangle. Ing makatanam matuana at makasadya ng palutan, tatanggap yang upa ing papalot at titipuna na laring bunga para king bialang angga. Ban kanita ing tatanam at ing papalot, pareho lang tumula. Kanita yami patutuanan ing kasebyan, aliwa ing tatanam at aliwaya ing pupupul. Tinubod na kayo ban pupulan ing ayupi pagalan. Ding aliwa ilang mepagal at ikayo ing makinabang king karelang pipagalan. Dakal lang Samaritano king balenayta, ring men wala kang Jesus, uli na ning patutuning babae. Sinabi na lakanako, ring sablang bage, gewa ko. Inyang dinatang laring Samaritano kang Jesus, inawad dang manatili karela, at may natili ang adwang aldo ka rin. At lalo lang merakal ding men wala kaya, uli na ning sasabiyana, ngara king babaye, ngeni man wala na kami. King uli na ning sinabi mo, nune uling ikami mismo, dimdam miya at abalomi, king yaing tune talapagligtas ning yato. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Akarungot na kanuning Ginong Susing babaeng sasaklu mapali kanu kanita og tungaldong tapat nga naning ebanghelyo king pali ning aldo lalangi kalalamunan kakao at maninton inuman king pali ning aldo pipitik kabal abog mo namang magtugtog danom king pali ning aldo makikintal ka talampakan, maninton kang tsinelas, at inya pangaliwang amanuan apali, ing ebanghelyo ngeni, maliban king pali ning aldo, ing babaeng sasaklu, ing babaeng akarungot ning Ginu, mapali yan naman. Metong yang Samaritana, nga hanaping sasabi ning ebanghelyo, alala ka nung pamikasundu, dingudyu, ang poring Samaritano, ing lawed, king dingudyu,
karing Samaritano, ing lawe daring Samaritano karing Udyo, kalaban. Kalaban ing lawe na ning Samaritana, king lalaking Udyong kayarap na, king Ginong Hesus a kayarap na. Inya king lub na ning babayi, ding kalaban ela susopan, ding kalaban pagkapalyan la. Mapalita ka rin kaya katang kalaban, pagkapalyan tala rin kaya katang kalaban, king isip na ning babayeng sasaklo, ding kalaban, ela painuman at lalong ela sisikaswan. Metong kang Udyo, nga naning Samaritana, king Ginong makinom, ot manyag kang inuman kako. Ing paliningaldo, timbane pa, silsulane pa, ning palining mua. Ing paliningaldo, timbane pa, silsulane pa, ning palining epamikasundu. Nino mo kaya katamo nga makibalo kaniti. Nino mo kaya katamo makarelate kaniting palining mua, palining epamikasundu. King palining mua, lalangi ing lugod, ing pamananggap, ing respeto, lalangi ing kaya katang kayapan. Balo ning Ginong Yesus, nganing karungot na katamo mo naman kaniting misa, balo na ing mautamo naman, antimoing Samaritanang karungot na. Balo na ing pisinip-sinop tamo namang palining mua. Ing palining mua amilalablab kaya katamo at mamungang kao. King pali na ningaldo, danum a physical, ing makayampat king kauning kaya katang lalamunan o ning kaya katang katawan. King pali ning mua, danum ay spiritual. Danum amabye, living water, ing makapaldan, king kauning kaladwa. Ako ing danum, ning amabye nga na ning Ginoo, the living water. Whoever drinks the water I shall give will never thirst. Nga na, hindi na siya mag-iinit, hindi na siya mauuhaw, mi kapali. Ing kanong pali ning aldo, king lual, apayong mepa, pepe mepa. Makasalilong ka pa. Pero ing pali ning tao king kilub, may kanua payungan, may naman kanua pepe, pidaladalame, makalangi, makamate, ing pali ning wat konsumisyon, ing pali ning pamibungil at pamikaintinde, ing pali ning hinakit at pamipanasakit. Dakal lakano kaya katamo deng lalangi at sasaklo ding mau king kawol karing pengari at kapatad ding mau king pansin at lugod karing anak dang mengaragol na ding mau king patawad karing karelang apag kapalyan ding maung painaw at katahimikan king amalyap karing masakit ding maung sandang kaluguran, king danum amabyening Ginoo, kaniti mo malyaring parimlan iting pali. King danum amabyenaning Ginoo, kaniti mo malyaring mahimasmasan ing pangataw. Nung ikit namo keng ebanghelyo, naseganan pali ning Ginoo, ining Samaritana, seganan pali ing Samaritana, tinuring kalaban, no nga napaping sinabi kaya, kingarapan na ningigpa, kataaliwa, nga nang sasabi keng ebanghelyo, datang ingaldo, resam ba ni nga pong Ginoo king bundok o king Jerusalem, ding sasamba king bundok, ding Samaritano,
ding sasamba king Jerusalem, ding Hudyo, eta na aliwa, uling ene samban king bundok o king Jerusalem. Ene selubungan pali, ing pali ning gulo, king biena ning babayi, ene pigsti, ene pemarokan, uling makasalanan niya, limaya asawa, ena penusigan, ing pali na ning mababang paglalawe, keng meto nga babayi, kanitang panahon na, agyang babayi apek sa biyane, ene tinuring aliwa, eya dinayu, ene iniwasan na. Itamo man, arapan nakatamo ngeni, alo ka nakatamo, ako ing mabyedanong. Eko makintal, eko mapali, keni minum ko sagli. Arapan nakatamo, alokan, ako ing mabyedanong. Meko keni parimlanda kayo. King sibol ning bie alang angga, manawa kong dimla. Dakala taong mau king danum amabie, king danum amamagus, king danum ayating espiritong ginu, king danum amanyuglong bie. Ita ka nung Kristiyano, asinibol ibat king gino, danum tamo mo namang mabie, ating kakayahang magdalang bie karing mau, kakayahang magpasagiwa karing lalangi, ating tamo namang kakayahang dumayo karing magkamali. Itamo kanungeni, ing sumabi mo naman karela, ako ing danum amabie. Kanino mang sasaklo, kanino mang manamdaman palingeni. Ako ing mabie danum, mamagos siya kako ing espiritu ning ginu, maglako pali at tao. Danum tang mabie, kareng mapali at lalangi. Talakad tapo. Sasalpantaya ko king Diyos, Igpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong, aginutam. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete. King katlong aldo, sinugliyang mebye. Pepaita siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalikya mo naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasuplirang mierenmete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin ta king Espiritu at king katutuan, king Diyos ay patamo, ing sibol ning sablang bie. Nga tamo ngening manalangin kaya, ginuning bie, pakramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang atsyuta mo king kaligaligan, at insanang taong datang at makipagsalita kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Pakaramdaman mo ing panalangin mi. Potang akatab mo tayo ing metong ataong at tsuking kaligaligan. Lukluk tasa ng siping na at pakiramdaman niyang mitmong pamanalastas at kapibabatan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakramdaman mo ing panalangin mi. Potang mitipon tamong makapadurot king dulang ning Ginoo. Ingamano na maging mabiyasa ng danum para kaya katamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakramdaman mo ing panalangin mi. Potang pagkapilitan tamong ibayo ing kaya katang bie kaniting Kwaresma.
mabiyasa ta sanang mie king Espiritu ng Jesus. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dadi Sardas at Luz, Imelda, Helen, at Rodrigo, Cambeda, ding karelang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan ning mag-birthday, Rosana. Pagkalam na sana ning Diyos, ing kapag nasandang safe travel di Andrea and family. Ipagkalam na sana ning Diyos ng special intention dari Julie Fell, Mary Manette, Nelson, Ivan Vinch, Ozelito, Dick, Ella, Eleanor, Justin, Gabriel, Jonel at Joshua, Veronica, Luis, Vanessa, Jose, Roberto, Armando at Kimberly Ann. Pagkalam na sana ning Diyos ng kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, di among Raul, Remigio, Atoy, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Nida, Elena, Rose, Milger at Antoinette, Clarita, Noel, Clifford Ray, Marita, Jennifer, Narciso at Julieta, Miguel Victor, Adela at Estrella. At ding sablang kapatadamasakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos ing pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josefina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia at king pamilya ng Berth at Angie. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos ing kapag nasantang kaligtasan ning balang metong at ding kakatang frontliners lavang king COVID at iuli no sana king kayarian ng maligaya ring kapadatang Miangobie, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Juliana, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, Lydia, Nicostrato at Corazon, Robert, Mariano at Eufrosinia, Ponciano at Bonifacio Sr., Raymunda at Domingo at ding sablang kaladwaking purgatorio, ratang ala ng makaga nakakarela at ding sablang mete uli na ning pandemic, ipanalangin tangi ni King Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Aduan tamo ngening sarilitang kapagnasan. O paring sablang bagay mayap manibat ang laking gamat mo. Pakit mo kaya kami ring bayong dalan papunta keka at king metong at bustan mo sanang akatabnuming balang metong kaya kami antimonong makanano mo keng akakatabno kang Heso Kristo. Kaya kaming Ginoo. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatid ban, ing kaya katamong daon matanggap ya, harapan na ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ng Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo, kapamilatanan ning grasya niting sakripisyo, ikesa ng manyawad, kapatawaran, makasadya kaming mamatawad ka ring aliwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya ka antemore, iyat na yularing pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alang angga at lubuz mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristo, ake kaming ginu. Inyang manyawad yang danum, ayayinum, king babaeng taga Samaria, i Kristo si Diana na para kaya, ing grasya ning kasalpantayanan. King kao ng tanggap, king kasalpantayanan ning babae, pe palablab na king kayang puso, ingapi ning kekang lugod. Kambering sa blangkoro ring angeles garin banwa daralit ning kekang ligaya, makiyabe kami nga langtok ng babya kapurian keka, at ngami ngening kakanta. Hosanna, kakatas, kataasan. Hosanna, Hosanna, kakatas, kataasan. Luwang darat, labyuning ginuon, yan, nuwan, darat, labyuning ginuon, yan, Hosanna, Hosanna, kakatas, kataasan, Hosanna, kakatas na. Tunekapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pag para lampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang, katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pe pasalamat yake ka piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, binyane ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, namibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. Kamatayan, kami yang papasya ng gana indatang pa, iketang ligaya, ang gana kindatang pa, Inyang igaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya kaya ka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyarian mo kami matang pangtalakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalaya Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, baan miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa Francisco, ning kaya kaming Obispo Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan na at manenayang pangasubling niya. At ding sablang mayangon na king biya tanggapan mula sa king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alang angga. Baan kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabana ning panawon. Purian daka at paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayang tutu kagom ning banalaya Espiritu. Pupurian daka at parangalan manggaman king alananga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
sa langit eka, anting pamamatawad mi, karing ikasalat ke kami, emuke isawul ing tukso, ngunay kabusking maro. Ikabos mo kami, O ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Tabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no ing lawan mo ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia, pamayapan me ampon bilugan, nagpang king kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakit tamo ing mikakametong taking kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalakoging kasalanan na, ning yato, nuan laring mayayawos, kingapuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Kapabaluan, this coming Friday, March 17, our cluster Stations of the Cross and Holy Mass will be held at Cluster Phase 2B with the residents of said cluster as sponsors. The Stations of the Cross around the cluster area start at 5 in the afternoon, followed by the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening. Please note that there is no Mass in the parish church on this day. Let us be one with Phase 2B parish community in the observance of these Lenten activities. Our parish is looking for young girls aged 6 to 10 years to participate in the Holy Week activities as angels. For details and registration, please visit our parish office the soonest time possible. Dakal pong salamat. Atin niya pong tamo pong marriage bands announcement Gabriel Samson, anak ng Tito at Eleanor ning Block 21, Lot 23, kakasalya king April 12 king San Guillermo, Paris, Bacolor. Kempon tutuking Domingo, it's third Sunday, second collection Sunday. Manalangin tamo. Talakad po. O ginuking pamakira kemi, kaniting sakramento, tanggapan mi sana ingkakang kapatawaran, at matipon kesa ng abe-abe, king pamisan metong at kapayapan. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At kaya kaanti mo at rin. bendisyon na kayo ng Diyos, mayupayang tutu, ing igpa at inganak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi dawon na umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.